muri wikendi uretse Paris Saint-Germain na APR ushinzwe igikombe cyayo Andrew yegera imbere igikombe gisa neza rwose ishusho ya BK Pro League APR rero ikaba igiye gushyikirizwa igikombe cya shampiyona. Muramubona Butera Andrew akaba ari umunyabigwi w'ikipe ya APR atwaye ibikombe 7 muri APR, akaba ari we uzanye igikombe agiteruye. Igikombe APR twaye ku nshaka ari gukurikiranya rero igikombe rwose gisa neza cyane twawe na Andrew Butera. Ngero n'imidari mu kanya gato bagiye guhita bambika abakinnyi b'ikipe ya APR Football Club. Butera Andrew rero akaba yaraje mu ikipe ya APR yaturutse mu Isonga akinamo imyaka igera ku 8 aza kuyivamo yerekeza muri AS Kigali. Ubu ngubu akaba ari umutoza, akaba rero ari we rwose uje ateruye iki gikombe cya shampiyona BK Pro League National Champions. Bamaze kugitereka neza neza aho hagiye gutangirwa igikombe. Mu kanya gato rero abayobozi bakaba bagiye kumanuka mu kibuga. Birumvikana abayobozi barimo ubuyobozi bwa Ferwafa, ubuyobozi bwa Rwanda Premier League n'abandi bayobozi b'umupira w'amaguru no mu Rwanda baza kwambika imidari abakinnyi. ari kumwe na Rwanda Premier League chairman umunyamabanga wa APR afande Mugisha Musa. Aba rero abayobozi batandukanye bagiye gushyikiriza igikombe PR bayobewe na Shemangoga Fabrice, akaba ari umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ari kumwe kandi na perezida wa Rwanda Premier League Sheikh Mudaheranwa Yusuf, akaba rero nawe ari mu bagiye gushyikiriza ikipe ya APR igikombe cya shampiyona ya 2025 2026. Ngabo rero batambuka bajya kuri stage aho bari buze gutangira igikombe. Abakinnyi rero bakaba bagiye gutangira gutambuka kuri red carpet, tapi y'umutuku rwose, batambuka banafotorwa n'abanyamakuru bari hano kipe ya APR. Abakinnyi ndetse na staff bamaze kuambika udupira twa The Champions, pira twabatwaye igikombe. Imidari rero ngiyo abayobozi bagiye kwitanga bamaze kwifata, yaba umuyobozi wa Ferwafa bwana Shemangoga Fabrice, yaba umuyobozi wa Rwanda Premier League bwana Haji Yusuf Mudaheranwa, ndetse n'uhagarariye APR kuri ubu ngubu Vincent Mugisha, akaba ari umunyamabanga mukuru w'ikipe ya APR Football Club. Ngabo rero barangajwe imbere n'umutoza Taleb Abdelrahim akenyeye idarapo ry'igihugu cye cya Maroc. Ibi ni ibisanzwe, batambuka rwose kuri stage bambara imidari. Taleb Abdelrahim yegukanye igikombe cya shampiyona ku sezo ya mbere, akaba yegukanye rero n'amanota 68. Ngo rero Clement Nigena wagize uruhare rukomeye cyane mu bwugarizi bw'ikipe ya APR, akaba rero amwe mu defenseur beza cyane ikipe ya APR ifite. Ramazani Bizero umwe mu bakinnyi batabonye umwanya uhagije wo gukina, mu gihe ruhamye niko iva nk'umuzamu wa kabiri kuri ubu nawe yagiye abona iminota igitandukanye yo gukina. Ruboneka Bosco, umukinnyi indiscutable kabisa, umukinnyi waharaniye umwanya wo kubanzamo, akaba yanatanze pass yavuye mu gitego cya mbere ku mukino wamaze gutsinda mu kipe ya Gicumbi. William Togwimel nawe kuri sezo ya mbere muri APR umunya Cote d'Ivoire n'ibitego 9 yatsinze muri Rwanda Premier League, nawe rwose yambara umudari. Ronald Sekiganda
nimero 6 APR kuva ageze mu Rwanda ntabwo yigeze mu by'ukuri ajya ku ntebe y'abasimbura igihe ari muzima. Nawe rero akaba yarafashije ikipe y'ingabo z'igihugu kuba yegukanye iki gikombe cya BK Pro League National Champions begukanye ku nshuro ya 7 yikurikiranya. Akaba rero ari igikombe bagiye batwara mu bihe bitandukanye. Igikombe cya 23 kiza gisanga icyo mu 1995, 96, 99, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2007, 2010, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2018, 2021, 2022, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 ikipe ya APR irongeye rero iracyegukana. Akaba ari ikipe ya mbere ifite ibikombe byinshi kurusha andi makipe yose hano mu Rwanda, aho bakurikiwe na Rayon ifite ibikombe 9, Kiyovu 6, Panthère Noire itakibaho nayo ikaba ifite ibikombe 5. Urumva ko ariyo kipe ifite ibikombe byinshi yatwaye mu bihe bitandukanye. Ngo rero kapiteni azamuka ahobera umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, amubwira ati uyu mwaka w'imikino mwarakoze cyane. Kapiteni y'umugabo Claude rero akaba yitegura guterura iki gikombe. Aratambuka Perezida Shemangoga Fabrice, igikombe aragiterura akaba agiye kugishyikiriza Claude. Niyo mugabo nka kapiteni wa APR. Claude niyo mugabo, imyaka 7 amaze muri APR. Niyo mugabo Claude aterura igikombe cya shampiyona nk'uko byagenze umwaka ushize, avuga ati rwose iyi kipe igomba kuba inyabigwi, tugomba kwibakamo ibigwi. Claude niyo mugabo mu kanya gato igikombe aragitambikana, agiterura imbere y'abagenzi be bose bakishimira. Claude nk'uko bisanzwe igikombe mbere yo kugiha abakinnyi arabanza akagishyira umuyobozi w'icyubahiro wa APR CDS. Murabona ko azamutse rwose agiye gushaka aho yicaye, akimuha abanza agikoreho cyane ko aba yaragize uruhare runini cyane mu kucyegukana. Akaba akizamukanye ari kumwe na SG w'ikipe Afande Vincent Mugisha. Afande Vincent Mugisha na Claude bakaba bazamukanye igikombe kugishyikiriza umuyobozi w'icyubahiro wa APR Football Club General Mubaraka Muganga, Chief of Defense Staff. Ngo rero akaba agishyikirije abayobozi bakuru ba APR, bakaba n'abayobozi b'ingabo hano mu Rwanda barimo Afande CDS Chief of Staff Mubaraka Muganga ari kumwe n'umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka Afande Nyakarundi ndetse n'abandi batandukanye. Igikombe rero ngicyo APR ikaba igiteruye inshuro ya 23. Nyuma y'uko Claude rero ashyikirije igikombe
CDS bakaba bakurikiyeho kugishyira abakinnyi ari nabo n'ubundi bagikotaniye bagiharaniye bagerageje gutsinda ibitego gutsinda amakipe kudefanda izamu ryabo bakaba basohoje imikino 34 bafite amanota 68 akaba rero yamaze kukimanukana Claude niyo mugabo yegera abakinnyi bose uko bakabaye bambaye neza bamaze kwambara imidari ndetse bambaye n'imipira ya The Champions bitegura kugiterura. APR niyo champion wa 2025-2026 niyo kandi igikombe cya shampiyona basimbuka mu birere bishimira iki gikombe begukanye ku nshuro ya karindwi yikurikiranya. abo rero abakinnyi ba APR bakomeje kwishimira igikombe batwaye. Mutoza Taleb yishimana n'abafana. Abo n'abakunzi ba APR Football Club rero nabo rwose bavuga bati iyi kipe tuzayigwa inyuma, ikipe ni ibigwi, ikipe ni ubukombe. Ubwo rero mubonye mu kanya gato CDS avuga ati bitatu turabyegukanye, ariko akaba navuga ati arabura bitatu kugira ngo byuzure 10. Ubwo ngo niyo ntego bihaye gutwara ibikombe 10 byikurikiranya. Ese bazabigeraho no kureba umwaka utaha uko bazitwara. Ubwo rero tubashimire cyane mwese mwari mukurikiye Magic Sport TV muri uyu muhango wo gutanga igikombe kuri APR Football Club. Ima kugikirizwa bariho bafata ifoto y'urwibutso na CDS bishimira iki gikombe. Mu kanya gato n'umukino uza guhuza Gorilla ndetse na Elmelek BK Pro League ita ishyirwaho akadomo.